Bakwethu siyadibana kuhlelo lwethu lamaviki wonke. Buza iBhayibheli likuphendule. Ngiyathokoza uhamba lempofu ezimbili ezihanqe indlovu, beziphahle indlovu. Siyalamukela uhlelo lwalamhlanje. Ngizanika abafundisi ithuba ubana basamukele njalo. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela uhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Engithemba ukubana ke siyaphathiseka. Ukhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki. Isikhathi sethu esisejwayeleyo esifunda khona ilizwi likaThixo. Sangathi uNkulunkulu angasenzela umusa sikholise lezi ndaba. Sizizwisise njalo bese zisenza umahluko ezimpilweni zethu. Umfundisi uObi Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Silokho siphethe incwadi kaSambulo, incwadi engumangaliso. Incwadi yokugcina eBhayibhelini kodwa ephethe indaba lembali yokuphela komhlaba. Ngithemba ukubana uzasilandela eduze ukuze ungasalele emuva. Ugwalo eluthiwa iGreat Controversy liyakuncedisa ukuthi lezi zinto abafundisi abakhuluma ngazo lapha uzuzise kakuhle, ungajahanga, ungaqhuma kunombolo zocingo 0718444196. Siza ukuthi sincedisane silalo njalo ngolimi lwesiNdebele kulabo abafuna bana balifunde ngeSindebele. Bafundisi, namhlanje sikhangela uSambulo 14 indinyana ezimbili kuphela kodwa eziqukethe okunengi. Sambulo 14 verse 6 lo 7. Sizacela umfundisi uCK Mpofu asifundele. Ngiyabonga mfundisi wami. Usambulo 14 verse ngelika 6 lelika 7. Bible lithi lona ke ngase ngibona esinye isithunywa siphapha emkhathini. Silevangeli lingapheliyo ukulichumayela kwabakhileyo emhlabeni. Kuzo zonke izizwe lemihlobo lezindimi labantu. Sathi ngelizwe elikhulu, mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile. Limkhonze yena owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. Siyabonga mfundisi. Ukufunda kahle uzathi usivulele inkundla. Siyabonga mfundisi. Ikakhulu ukuthi sikhangele ukuthi isahluko lesi siledaba lengilosi ezintathu. Enqawe zasivezela ngamafitshane ukuthi luqhakatheke kangakanani lolu daba lengilosi ezintathu balole ingilosi yokuqala. Kodwa ke kwendlalela ngabona kuqhakathekile ukwendlalele kakuhle ukuthi lolu daba luqhakatheke okungakanani. Siyabonga mfundisi wami. Ungafunda incwadi eBhayibhelini ekaAmos 3. Ivesi ngelika 7. iBhayibheli lithi lona ke uNkulunkulu kenzi ulutho engazisanga inceku zakhe abaprofeti imfihlakalo yakhe. uNkulunkulu nxa eseseduzana ukwenza ulutho isikhathi zonke uyanika isixwayiso. So udaba lwezingilosi ezintathu isixwayiso esinikwa umhlaba ngensuku zokugcina. Ungananzelela ngesikhathi sika Noah kuGenesis uNkulunkulu engakabhidlizi umhlaba wona lo ngozamcolo wadinga uNoah ukubana ke axwayise umhlaba ukubana ke kuza kuba lengozi yezulu. Abantu bambona uNoah kwangani njani uyahlanya kodwa ekucineni izulu laba khona uNoah lemuli yakhe lezifuyo lenyamazana konke kwasinda. So kunjalo lo daba lolu lezingilosi ezintathu lo lesikhuluma ngalo mfundisi wami ukuthi singalandela silalele lokho uNkulunkulu akutshoyo siza kuba lelungelo lokubana ke sibe phakathi kwe144,000 ebesikhuluma ngayo kumbe kweningi eliza kusindiswa ekuzeni kukaJesu. Kodwa mfundisi Louis nxa ukhuluma useze nje ngikhumbula mina ngakhulela ekhaya ngazi lapho no ovela khona ukuthi kwahamba njani kwakule nsimbi yayichayo babe sigongo kunjalo insimbi le yayikhala yayizwakala isigaba sonke kunjalo mfundisi wami yayingasiyo ukuthi isikolo yayikunika isixwayiso kakhulu ukuthi hey nxa ungakagezi qaphela ingozi nxa ungakagezi ngizokani utsho njalo ngitsho njalo mfundisi wami so uzananzelela ukuthi uNkulunkulu ezigabeni zonke kuTestament elidala usebenzisile inceku zakhe zasebenza njengegongo lebe esikhuluma ngayo. uNoah wenza ingxenye yakhe, uElijah futhi wenza ingxenye kabani yakhe yokulungiselela isizwe
ukuthi sazi ukuthi kumele kukhonzwe uNkulunkulu. Ekuzalweni kukaJesu uNkulunkulu wathumela uJohane uMbhaphathizi ukuthi abe ngumvula indlela ukulungiselela ukuza kweNkosi uJesu lapha emhlabeni. Ngakho uhloka ukuchaza akuphonga ukuvumbuluka. uNkulunkulu vele kenza ulutho kajuma abantu. Yeah. Kajuma abantu. So yikho ukuqhakatheka kodaba lwengilosi ezintathu. Siyabonga. Mfundisi OB ungathini ngengilosi le ephapha emkhathini ngelizwi eliphakemeyo konke lokho kuchona? Siyabonga. Sithatha khona phana ubhuti lapho ayichiye khona ukuthi udaba lolu ludaba oluyisiminya, ludaba oluyisixwayiso, ludaba oluqhakathekileyo. Ngesilungu yiludaba abalubiza bethi lona yi-present truth, iqiniso la kulesi sikhathi. So liqiniso eliveza ukuthi kulento enkulu esizakwenzakala. Indaba esegudwini. Indaba esegudwini ekungathiwa kumbe i-headline ngesikhiwo. So kufanele ukuthi wonke umuntu anjani abe yazi. Indaba ibhalwe ngamabala aqatha ukuthi umuntu laloba ngubani okhatshana kumele ayibone alungiselele. So yikho ke iBhayibheli lapho ikhuluma ngengilosi endizayo. Now sifisa ke sichasise lapho ukuthi nxa iBhayibheli ikhuluma ngengilosi, igama elithi ingilosi lapha lisetshenziswe njengomfanekiso. Ukuthi ingilosi libali lithathelwa kusiGreki yasobala lesindebele kumbe lesikhiwa. Ngesikhiwa nxa kukhulunywa into othiwa ingilosi kule bali lithi messenger, yilibali lesikhiwa. Ukuthi ingilosi kuvele kwathathwa kunjalo elumini lwesiGreki, akuzange kutoliwe. So ngesindebele nxa kukhulunywa ingilosi kukhulunywa ngesithunywa. So iBhayibheli lapha ifanekisa izithunywa ezintathu eziphethe udaba. Kayisikho ukuthi kule ngilosi ziyakwehla zivele ezulwini zibuye zizochumayela lolu daba emhlabeni. Kodwa kufanele ukuthi udaba lolu kulabantu abazaba izithunywa zikaNkulunkulu, abantu asebeyamukele ivangeli leqiniso, abayibawathunywa nguJesu kuMateyu 28:19 athi yena hambani ezizweni zonke lenze abafundi. So izithunywa lezi kumbe ingilosi lezi zimelele ibandla likaNkulunkulu elensali eliza kugijima lo daba lolu lusiyalusakaza emhlabeni wonke. Okwenza ukuthi izingilosi ezintathu yikuthi udaba lolu ludaba lunye kodwa lulezigaba ezintathu okumele zichunyayelwe zilungiselele umhlaba ukuza kwaJesu kwesibili. Njalo udaba lolu luyamenyezelwa. So kusithi ukuthi asomfihlalo kuthiwa ngelizwi elikhulu, asomfihlalo kumele uzwe ngabantu bonke. Njalo ingilosi ziyandiza kusithi ukuthi ludaba okumele luphuthume luyefika ebantwini ngesiqubu esikhulu. Mfundisi ungakadluli khona apha abanye abasilaleleyo kwesisikhathi bangathi bona amasabatha athi bona yibo bodwa omele bamemezele. Kodwa mbona wonke umuntu uyanxuswa. Kunjalo. Uthi abe ingcenye yalolu daba. Kunjalo. Kunxuswa wonke umuntu. Kunxuswa wonke umuntu. Nxa sesiya phambili izakhuluma ukuthi izindimi zonke abantu bonke akukhethwa umuntu. Akula muntu okhethwayo. Kunjalo. Akula nketha bechabi. Siyabonga mfundisi CK. Sincedise kakhulu ukuthi sikhangele kakhulu ivangeli leli phakade lokuqhakatheka kwalo. Lona ivangeli kuyini sibili? Siyabonga mfundisi wami. Ivangeli zindaba ezinhle. Zokusindiswa kwabantu. So ke nxa sikhangele lapha ikakhulu uSambulo ngo14 verse ngelika 6 njengoba ke kubonakala lapha umfanekiso wesithunywa lapha sinanzelela ukuthi indaba ezinhle lezi zikhuluma ngokunqoba kukaJesu. So ke uzananzelela ukuthi lapho kuvelela khona indaba lezi zokunqoba kwakusithi bangaya empini bese kudingwa abantu abagijimayo abanjengabo Fidipidis labana esikhuluma esifunda ngabo embalini yesiGreki ukuthi bahambise indaba ezinjani ezinhle zokuthi sesinqobile. So ukuqhakatheka kwalolu daba ukuthi yilo oluveza ukuthi ukuze sinqobe njengabantu bakaNkulunkulu nanku okumele sikuqaphele. Mfundisi ngiyabonga. Kakuqhakathekanga yini ukuthi labo abathwele indaba lezi bakwazi ukuthi izindaba ezinhle ngoba abanye bazithwala zibe izindaba ezimbi. Ngikutsho ukuthi akumelanga ukuthi lolu daba lube ludaba lwesabisayo. Kunjalo mfundisi. Kulabanye abantu ababona ngazathi ludaba lwesabisa abantu ukuthi hey umlimi uzalichisa, uNkulunkulu uzalijezisa into ezinjalo. Ungancedisa njani abantu abathwele lezi ndaba ukuthi babe lobuso, babe lesimilo esitshengisa ukuthi bathwele indaba ezinhle? Ngoba umuntu ozobika imfa phela lo muntu ozobika indaba awumelanga ukufanana. Kumele kube lo ozobika ukuthi umntwana uzelwe kwethiwa amhlophe angithi kodwa ozobika imfa layo lobuso bakhe bunyukube. Singancedisa njani abantu abathwele lolu daba ukuthi bakwazi ukuthi bathwele indaba ezinhle? Siyabonga mfundisi wami. So abantu abathwele indaba ezinhle vele kabaphuzi.
into yakuqala yona leyo. Okwesibili bayafinyelela futhi wonke umuntu bekhululekile. Kungangcono labo abangafuni ukufinyelelwa babe yibo ababaxothela khatshana, kodwa ke bona bafinyelela wonke umuntu bekhululekile futhi ngoba zindaba ezinhle lezi esizithweleyo. So ke nxa sikwenza sikwenzeni ngomusa, sikwenze futhi ngothando, sikwenze futhi ngokubekezela. Ngoba umuntu othwele indaba ezinhle abantu bangayethuka babona umuntu esefikile, kodwa wena nxa uthwele indaba ezinhle uyabathatha isigaba ngesigaba baze bafike lapho kunanzela ukuthi indaba lezi zinhle lezi. Ngenye indlela mfundisi singakwenza njani ukuthi isiphambano sika Jesu esindaba ezinhle utshilo wakhuluma ngokunqoba ukuthi uJesu unqobile ukuthi lolu daba lwengilosi ezintathu lolu silwenze ukuthi uJesu unqobile kungabi kwesaba lokuthi bayethuka engxenye ngingangezelela khona vele ungakhipha isiphambano sika Jesu akusela daba lwengilosi ezintathu khona okuqhathekile kakhulu ngesikhiwa kulebala elingathi lilukhunyana kodwa elithiwa Christocentric ukuthi udaba lwengilosi ezintathu lugxile kuJesu sithapha esiphambanweni konke okukhulunywayo lapha kuvele kulawulwa isiphambano sika Jesu. Igama lelo elithi ivangeli leli ligama lempini elalisetshenziswa empini njengoba nokhulunywa ukuthi kwakulabantu ababeyizithunywa zempini ababehamba ukuyabukela impi. Ibutho linganqoba abantu laba babesuka bagijime bandulele ibutho bayetshela abantu esigabeni ngalo ukuthi ibutho belisilwa selinqobile abantu babe sebehlabelela. So yikho esikubizelwe khonokho ukumemezela ukuthi uJesu unqobile esiphambanweni. Uzananze ukuthi lanxa sokubuya ukwahlulelwa lanxa sokubuya indaba zeBhabhiloni lanxa sokubuya uPaul esilo okuyikho kulawula konke ukuthi uJesu njani unqobile. uJesu unqobile singanqoba iBhabhiloni, uJesu unqobile singanqoba uPaul esilo. So konke kweme esiphambanweni sika Jesu yikho kuthiwa livangeli zindaba ezinhle okumele abantu nxa bezizwa bahlabelele ingoma yokudumisa uJesu. Ngizancela sizabuya mfundisi ukuthi nxa ekhona kumele sincedisane nini ukuthi abantu bakuzwisise kunjalo ukuthi ukuhamba phambili kuphi isiphambano sika Jesu. Siyabonga nxa sakuphendukela njalo maybe ngasincedisa khona umfundisi opi nxa sikhuluma ukuthi khona leli vangeli leli nxa lichunyayelwa kuyini okumele sikufunde kakhulu labanye abantu sibakhangele njani. Siyabonga ungakhangela uvesi ngo6 laphana ususiye emaphethelweni ithi yona ivangeli lichunyayelwa kulabo abakhileyo emhlabeni kuzizwe zonke kumihlobo yonke kundimi zonke kubantu bonke. So ngezindlela ivangeli leli kalikhethi imihlobo livangeli lihlangana bechabe exactly livangeli lihlanganisa bonke abantu ngenxa yomnakano weBhayibheli ukuthi umuntu wonke udalwe ngomfanekiso kabani kaNkulunkulu. So ivangeli leli alisoze lithi livangeli labansundu kuphela, alisoze lithi lona livangeli labamhlophe kuphela, livangeli labantu bonke. Kusitsho ukuthi umuntu wonke ongumKristu kumele ukuthi athande bonke abantu ngoba nxa kulomunye umhlobo wabantu ongawuthandiyo uzabachumayeza njani ngaleli vangeli. So ukuthi thina njengabantu emhlabeni ivangeli leli liyasibambanisa lisibopha ngebhanti linye ukuthi singabandlululani singabi lenketha bechabe kodwa sifinyelele bonke abantu sithande bonke abantu ngendlela elinganayo ukuze sisindiswe sonke sivela kumhlobo yonke la kuzizwe zonke emhlabeni. Mfundisi nxa sisadingela ilanga ukuxoxa benixoxa lomunye indoda ovele eIndia kulabantu lakathi sabangahlangani labanye kunjalo abahlala bavikelwe nguhulumende khona ngalo ukuthi ungahambi kulondodo wahamba kibo vele eMelika bambulala ungavela ungene phakathi kwabo ungasuka kibo bakubulala bakugqibele echebechebeni kodwa nxa kuyadinga sidinge isikhathi ngoba ngendlela ukuqhakathekisa ngayo labo bantu abanjalo labo kumele bafinyelele kunjalo. Ujaha lona wayezama ukuthi ayetoli kulimi lwabo ukuze ababhalela iBhayibheli ukuthi ungene kumele uzuze imvumo kuhulumende khona ngale India kulabo bantu kodwa ingxenge ngokolunye usuku lokho kodwa ngibona uyakugcizelela ukuthi ivangeli likalamkhawulo kalikhethi bantu. Mfundisi CK kuthiwa khona kesatshwe uNkulunkulu akhonzwe izizathu zakhona ezimbili iziphi? Siyabonga mfundisi wami ngizabakhumbuza futhi abalaleli ngokufunda uSambulo 14 verse lika7 ithi yona ke sathi ngelizwe elikhulu mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile
limkhonze yena owenza izulu lomhlaba lolwandle nemithombo yamanzi. Isizathu sakuqala esenza ukuthi uNkulunkulu esatsho ukuthi yena nguye umdali wezulu lomhlaba lemithombo yamanzi lakho konke okusemhlabeni, ngoba nguye umnikazi, nguye izinto zonke zikhona ngenxa yakhe. So ngaleso sizathu omkhulu kumele esatsho. Okwesibili ukuthi ihola lokwehlulela kwakhe selinjani, selifikile. Nxa sikhuluma ngokwahlulela kusitsho ukuthi ungatholakala ungenzanga khonokho okucela ukuthi ukwenze, uzatholakala kolunye uhlangothi. Kodwa ungatholakala wenze kuhle, uzatholakala kulolu uhlangothi olwenze kuhle olumilo Jesu. So ngifuna sikuthi kuzindaba ezimnandi mfundisi. Ngiyabonga. Sezinganzile ukhunyana. All right. Ukuthi angithi ukusindiswa kwenziwe kwabalula. Kunjalo. Ukuthi uNkulunkulu asithe senzayo ukuthi ukuvuma. Kunjalo. Ngifuna ubuyele futhi kwesabeni uNkulunkulu ukuthi abanye nxa uthi wesabe wesaba okunjani. Right. Esikhuluma ngakho lapho kulokwesaba lokhuyana okungakuhle. Kunjalo. uNkulunkulu uzambulala, uNkulunkulu uzanjezisa. Ikwesaba okunjani lokukhulunywa lapha kuSambulo? Ngiyabonga mfundisi wami. Ukwesaba esikhuluma ngakho lokho ayisiko ukwesaba okufana lomuntu osebona isilwane kumbe inyoka. Kodwa ikwesaba okulonhlonipho lothando. Ukuthi no lapha ngihlonitshiwe lo umuntu engikhuluma laye okumele ngimesabe umuntu omkhulu obuye wangenza ngaba ngumuntu ohloniphekayo. Ngolimi olulula mfundi asiyo sowethu. Asosowethu. Yikho lesintu sethu sithi uNkulunkulu ngoba yena unkulu. So yikho ukwesatsho okukhulunywa ngakho. Okuyinhlonipho. Ukwahlulela lokhu vele akumelanga sikwesabe mfundisi wami. Ngoba sesiphiwa ngendlela esimesabe ngayo lendlela esimethanda ngayo uNkulunkulu usesinika imvuzo yethu. So uNkulunkulu njengoba la isikhuluma umuntu ngenza ulutho engazisanga abantu inceke zakafuna ukukwenza. So yikho lengilosi leyi inika isixwayiso ukuthi hayi akusafanani lesikhathi saboNoah thina sesiphile ensukwini zokugcina. Ngifuna ukwenza kube lula mfundisi. Ungathatha umntwana ofunda i-A level lapha eZimbabwe. Yebo. Uzathola ukuthi i-A level inzima kule university. Kunjalo mfundisi wami. Ngoba e-university ukuthi ufeyile kumele usebenze nzima kakhulu. Uyabhaliswa ama-assignment lenze group work. Mina ngibona ngazathi ngendlela esikubeka ngayo lapha ukusindiswa kunjalo kunjengemfundo ye-university. Kunjalo kakhulu. Ukuthi ufeyile kumele wena usebenze nzima ukuthi uzufeyile wehluleke. Kodwa ke ngale kunzima. Mina ngibona ngani kuba lula mfundisi Ophi. Akakubi lula yini ukunanzelela khona ukuthi abantu kwesikhathi siyabe sisesaba ukuthi uNkulunkulu uzasilahla, uNkulunkulu uzasahlulela, engani uhlale ekhangele ya wena ngithanda omunye umlobi. Uthi yena umlobi lo nxa ibizo lakho lidlula ekwahlulelweni. Kuthiwa akubuzwa ukuthi wenzeni. Hayi. Kuthiwa kuyabuza ukuthi uyamazi yini uJesu kuphela. I-password. uJesu angathi ungathiwa uyamazi uJesu. Password. Kuyathiwa justified. Ulungisisiwe kumbe uthethelele ibizo lakho selipasa. So indaba enkulu esifuthi siyichiye kubalaleli yikwazana lo Jesu, yikuxhumana lo Jesu. Ngoba vele ngingazihambela ngingedwa angeke ngiphumelele. Kudinga ukuthi ngihlanjulwe ngegazi kaJesu ngixhumane laye ngiyaphumelela. Okwenza ngibuze kanje mfundisi ngenza ukuthi sincedise nabalaleli ukuthi abaFarisi babethatha usiba bazimakele athi kangihawela umfazi kamnikazi kantshontshanga azifakele 10/10. Kodwa uJesu uthi kulunga kwabo khona ukubasindisa. Akubasindisi kunjalo. Ngoba vele akula umuntu olungileyo. Ukulunga kwethu kuthiwa kufana lengubo ngoIsaiah 64 ngali verse 6. Ithi kuthiwa kufana lezidwedo kumbe ukudabudabukile. Kodwa kudinga ukulunga kwabani? KukaJesu. Umfundisi sincedise OP. Nxa sikhangela uverse 7 ngendaba yeSabatha. ISabatha lingena njani ekukhonzweni kukaNkulunkulu kakhulu ngasikhangela uverse 7? Siyabonga. iBhayibheli ungayifunda kahle iyasivezela ukuthi iSabatha liyisikhumbuzo sendalo. So iBhayibheli nxa isithi likhonze uNkulunkulu ngoba nguye owadala izulu lomhlaba, iyasikhuthaza ukuthi sikhonze ngosuku lweSabatha. Ngoba ngamazwi alula singathi iSabatha yi-birthday yendalo, yi-birthday ye-creation. So uNkulunkulu uthi yena iviki ngeviki ngosuku lwesikhombisa kumele sikhumbule ukuthi kasizivelelanga savela kuye. Khonokho futhi kuyancedisa
ukuthi sebekwazi ukuthi lokuzisindisa ngeke sizisindise njengoba singazidalanga sesiwile sawele esonweni asilamandla okunjani okuzisindisa. So isabathi iyasikhumbuza ukuthi lavela kuNkulunkulu, lidalwe ngumfanekiso kaNkulunkulu ongalungisa uhlupho lwesono futhi ngubani? nguNkulunkulu. So ukwesaba uNkulunkulu lokumkhonza njengomdali kukhuthaza abantu bonke emhlabeni ukuthi bakhonze ngosuku lweSabatha, ngoba usuku lweSabatha luyikhumbuza abantu ukuthi uNkulunkulu nguye owadalayo. Omunye umuntu uzathi yena ngabe umhlaba wonke abantu bakhonza ngeSabatha, ngabe inkolo le kuthiwa evolution ngabe kayikho. Ngoba abantu bonke ngabahlala bekhumbula ukuthi hayi thina kasivela ngenyamazaneni kodwa savela kubani? kuNkulunkulu. Omunye abe sesithi yena ngabe abantu bakhonza ngeSabatha ngabe kakula muntu othi akula uNkulunkulu emhlabeni. Futhi singakakuchiyi bendlalela omunye umsakazo bekhuluma ngokuthi kulabanye abasola amanye amabandla. Kambe lathi singathiwa siyasola amanye amabandla nxa sikhuluma ngeSabatha. Angithi siyakwazi ukuthi lanxa kulabanye abakhonza ngabo Wednesday ngolesithathu ngani kodwa insuku ezixabanayo zimbili engqoqweni yethu zimbili. Kunjalo. Olokuqala leviki lolwesikhombisa. Wena nxa umuntu engathi nangani ufundisa umpoko usola amanye amabandla. Kufana lokuthi isithi thina 1+1 omunye athi answer ngu2 omunye athi ngu3 omakayo abe semakela lo othe ngu2 alahlisa othe ngu3 angikholwa ukuthi kulomuntu ozondwayo ianswer ingu2 aso 3 obhale 3 engalahliswe ngathi uyazona. So lapha indaba yezokukholwa iseBhayibhelini. So thina esikukhuluma ngokungapi ngokuseBhayibhelini asisolo omunye umuntu kodwa esikukhuthazayo ukuthi sonke njengamakholwa akukhonza uNkulunkulu asilandele nini okungapi okuseBhayibhelini. Buzi iBhayibheli. Buzi iBhayibheli uphendule. Siyabonga mfundisi, siyabonga. Mfundisi CK, ukwahlulela lokho esikhuluma ngakho kutshoni kwaqala nini nxa sikhangele eBhayibhelini? Kwahlulela isikhathi sokwahlulela sesifikile, ihora lokwahlulela selifikile. Uyiliphi ukukhulunywa ngalo lasukela ngaphi? Siyabonga mfundisi wami. Sike sakufunda kumaviki adlulileyo aluba besikhangele uDaniel chapter 8 verse ngelika 14 lapha esifunda ngensuku ezingu-2300 days esivumelanayo ukuthi isiprofit nxa sikhuluma ngalezo nsuku ngokucasa kukaEzekiel lokaManani ilanga limele umnyaka. So sinanzelela ukuthi insuku lezi usuku lokwahlulela lwaqalisa ngomnyaka 1844. Lokho esikubiza sithi investigative judgment ngolimi lwemzini, ukwahlulela kokucubungulisisa. Kuthi ngamafitshane kuyini khona kwabanye abakuzokuqala into bani? Siyabonga. So nxa sikhangele investigative judgment ukwahlulela kokucubungulisisa ukuthi siyabe sikhangelwe ukubana ke simamukele yini uJesu njengenkosi lomsindisi. Kuqala kusukisela kowafa owakuqala kuze kulandelwe bonke kuze fika kwabaphilayo. So kuyabe kukhangela ukuthi wena umi ngaphi ekukholweni kwakho lokwamukeleni uJesu njengenkosi lomsindisi. So yikho sisithi kwaqala ngo-1844. Akudluli lapho yini mfundisi, ngoba amaKristu amaningi bathi ngimamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Akudluli yini ekufikeni ekulaleleni? Kuyadlula khona lapho ngoba nxa sikhuluma ngokukhetha uJesu sitsho ukuthi sikhulume ngendaba yophawu, sakhuluma ngezinto eziningi ezigoqela ukugcinwa kwesimilo esibonakala emthethweni kaNkulunkulu. So ke konke khona okukhana kugoqelwe. Yikho kukhangelelwe ukuthi kuzogcina kusiba ngabantu abasindisiwe abalandela uJesu okwempilo yabo yonke. So ke kwaqala ngaleso sikhathi uJesu engena endaweni enjani engcwele ukubana ke asincengele phambi komthethwandaba. Siyabonga. Bonani kuzabuya futhi phambili. So ke engxenye ngicine ngisithi mina kuyaqhubekela phambili lakadesi. Yikho ingilosi sithi mesabeni uNkulunkulu. Siyabonga mfundisi. Mfundisi OB, sincedise ngendaba yokwehlulela lokho kulamabhuku kulezincwadi ezivulwayo ezibhaliweyo. Uthi usincede mfundisi ukuthi kule ngoma ethi
he sees what you do. He writes, my Lord is writing all the time. Ngani class monitor. Usincede ukuthi uNkulunkulu class monitor yini ukuthi uyabe lokho ebhala. Siyabona. Noise makers. Siyabona. Engcezi ngathi siqale khona apha. Sinanzelela ukuthi ngasikhuluma indaba yamabhuku leyi. uNkulunkulu okwenza bhala amabhuku, uNkulunkulu kadingi amabhuku. Ukuthi abe kwazi ukuthi mina ngiyenzani. Kodwa amabhuku amabhuku ayenzelwa thina. Ngoba sizathi sesifile ezulwini engcenye kulabanye abantu siyabe sicabangela ukuthi kumele babe khona. Kodwa bengekho. So uNkulunkulu uyabhala phansi ngesikhiwa ukuthi uNkulunkulu usebenzisa ukuthi ayi open door policy. Ukuthi nxa ufuna ukubona ukuthi wahlulele njani uyakutshengisa ukuze usuthiseke. Akulanto efihlwa. Kafihli lutho. Khona ukuzanceda. Transparency yesikhiwa. Uthi transparent ukuba mgceke. So khona ukuzanceda ukuthi kungabi lo muntu ozaba sezulwini kodwa ekhonona ngaphakathi. Ukuthi kanti lapha uhambele. Yes. Yikho kulamabhuku la. Kulamabhuku amathathu. Ngizawathinta ngamafitshane. uLuka 10 verse 20 ukhuluma ngebhuku othwala ibhuku lokuphila, ibook of life. Incwadi yokuphila. Uthi incwadi yokuphila. Uthi yena uJesu lingathokoza ukuthi amadimoni ayalilalela. Kodwa thokozani ngoba amagama enalotshwe ngaphi encwadini yokuphila. So incwadi yokuphila incwadi yabantu abamukela ubani uJesu njengenkosi lomsindisi. Bese kusiza incwadi yesibili kuMalaki 3 ivesi 16 okuthiwa incwadi yesikhumbuzo lapho uNkulunkulu abhala khona zonke izinto ezinhle ezenziwa ngabantu abakhe. Then incwadi yesithathu kuthiwa incwadi yokubhala khona izono zabantu. Ungafunda uMateyu 12 verse 36 lo 37 lo Mchumayeli mhlawumbe 12 verse 14 iyakuthi uNkulunkulu uyabhala izinto zonke ezenziwa ngabantu ikakhulu abantu abaphilisana naye uyabhala ulama records agcinayo. So amabhuku lawa ayenzelwa thina ukuthi singabi lensolo ngalokho uNkulunkulu akwenzile. Kodwa wena uyakwazi engikwenzayo la nxa engabhala ngaphansi ebhukwini. Siyabonga kulento othiwa istandard ngesilungu mfundisi isikhathi sami sesiphela. Siyabonga uJakobe 2 ivesi ngelika 12 ithi yona ke khulumani lenze njengokufanele abaza kwahlulelwa ngomlayo wenkululeko ngomthetho elithumi. Umthetho elithumi. Ukwakulinganisa ukuthi yiyo kuthiwa irula. Istandard. Istandard. Mfundisi Mpofu Obi sisiyegcineni. Siyabonga indaba singayiphetha ngokuthi nxa sikhuluma indaba yokwahlulela okweBhayibheli okwengilosi yakuqala kakumelanga sibe lokudana. Ungafunda uRoma 3 verse 23 usiya ku26 iBhayibheli ithi yona ngoba bonke bonile basilela enkazimntweni kaThixo. Kodwa abalungisisiwe ngesihle ngokuhlengwa okuKristu Jesu. Esikhiwithi being justified freely through the redemption that is in Christ Jesus. Sonile kodwa nxa samukele uJesu kuthiwa siyalungisiswa ngesikhiwa kuthiwa kuba justified. Nxa ngise court ngiyisoni kungathiwa ngiyamazi uJesu ngiyalungisiswa ngembathiswa ingubo kaJesu eyokulunga kwakhe kuthiwe you are justified ukhululiwe ngenxa kaJesu hathi ngenxa yemisebenzi yami kodwa ngenxa yokulunga kukaJesu. So indaba yokwahlulela indaba yethemba indaba edinga ukuthi uxhumane loJesu ngoba uJesu angathi ngiyakwazi usuphumelele ekwahlulelweni. Balaleli nasi indaba siphiwa mahala ulunga kwaJesu kasidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifana nayo abafundisi besichazela indaba ezimnandi inkosi belathi siyabonga.